шахматный турнир, посвященный Бекметову Альмиру Галинуровичу, посвященный памяти. Да. Он был прекрасным шахматистом, шашистом, но очень добрым, отзывчивым человеком. И человечный на вид. Да. И хотелось бы, чтобы вот этот шахматный турнир, посвященный его памяти, стал бы традиционным. Вот именно. Вот чтобы каждый год На 4-е. на 4-е, да. Чтобы мы собирались и проводили шахматный турнир, посвященный его памяти. Вот у меня все. Еще праздник. Молодец. Молодец, праздник. Она что хочу сказать. Ашықтырамыз бұлғай, атларны қуабыз шикелі. Тауларда сандуғаш, инді бір сайрағаш, әйленіп қайтуы икелі. Қырық ішін ташлап қырық яққа, башлап болмай ұзған ғұмырны. Сайрағаш, әйленіп қайтуы икелі. Қырық ішін ташлап қырық яққа, башлап болмай ұзған ғұмырны. Тауларда сандуғаш, енді бір сайрағаш, әйленіп қайтуы икелі. Ömürnü aşıktırabız buğay, köktен yıllar sanattırıp, yaşlığına koytup, dağın bir yaratıp, eğlenip kaytağına attırıp. Kırık işin taşlap kırık yakka, başlap bulmay uzgan ömürnü. İndi bir sayrağaş, eğlenip kaytuı икелі. Ömürnü aşıktırabız buğay, atlarını kuabız şikeli. Tağlarda sanduğaş, indi bir sayrağaş, eğlenip kaytuı икелі. Kırık işin taşlap kırık yakka, başlap bulmay uzgan ömürnü. Sayrağaş, eğlenip kaytuı икелі. Kırık işin taşlap kırık yakka, başlap bulmay uzgan ömürnü. Dağlarda sanduğaş, indi bir sayrağaş, eğlenip kaytuı икелі. Eğlenip kaytuı икелі.